Hello, my name is Kukuletu Machazi Dube from Center for Talent Development. Today we're at the Vlauya Theatre with Umkati Theatre Works presenting Icala Lezinduna, and my duty today is by the door doing ticket. Ngidlala i-character umzilikazi kaMachobane. Ngokubona kwami, if I understand my character kuhle, umzilikazi wathi esukele ezansi esiza ngapha leqembu lakhe ayihamba lalo waselidivide phakathi edinga umhlaba ukuthi ayehlala kuhle emhlabeni oright ebalekele izimpi zakhe lochaka le ezansi. Uthi esengapha wasesehlukanisa isizwe sakhe saba ngamaqembu amabili. uManqumalo yindlovukazi yenkosi umzilikazi, unina kaNkulumane onguye izibulo likaMzilikazi. Umzilikazi lamanye amabutho bahamba ngenye indlela, thina sahamba loGundwane ngenye indlela, safika sahlala kwesinye isizwe. Okwathi ke inkosi yayingekho for a long time, so thina sasifikele koBulawayo, of which umzilikazi la wayehambe the other way. So engakafiki koBulawayo kwafika isikhathi sokuthi kuvulwe incwala. Mzilikazi was not there, so the only person who was there was my son uNkulumana. So izinduna and I agreed on ukuthi uNkulumana avule incwala since uyise wayengekho, njalo labantu they were ready to eat izithelo zemasimini. Alright, so nxa sifika la sithola ukuthi inkosi ayikabonakala. Mina njengoGundwane sengile pressure abantu benkosi sebelahamba la ukudla sokuvuthiwe emasimini, but unfortunately akuyenzi ukuthi inqwala ivulwe umzilikazi engakafiki. So ipressure isingenza ukuthi mina njengoGundwane akusayenzi ukuthi ngiphonge ukuyekela izinto ezinjalo. So sengithatha uNkulumane umntaka kaMzilikazi onguye vele okade khangelela ukuthi nguye ozaba inkosi after ubabakhe umzilikazi. Then mina sengimthatha sengimvulisa inqwala, ngikhuluma lezinye izinduna, ngakhuluma le ndlovukazi yenkosi uManqumalo ukuthi kathi senze njani ukuthi abantu bengabulawa indlala. Then bese sivula inqwala, ivulwe nguNkulumane. And then ukuvulweni kwenqwala lapha kulabanye abantu abangani abazwisisi njengobozinqumbi kaSiwela. Uzinqumbi Siwela lapha nxa inkosi sibonakele, nguye manje osechayilela uGundwane edale ukuthi hayi uGundwane Nkosi wathi wena ufile ngesikhathi wena ungabonakali. Wahlalisa uNkulumane esihlalweni samadlozi, esihlalweni sakho, wamphathisa izikhali zobukhosi, wamvulisa inqwala, wamenza inkosi, wena esithi wena ufile. Uzinqumbi yabechayilela uGundwane, kodwa uzinqumbi i-character esithola ukuthi yabeqamba amanga efuna uphethe uGundwane abulawe. Umnumbatha induna lana ebisele lenkosi. Inkosi mayisuka le ibalekela uchaka ibiya koBulawayo ngapha mina ngabuya lenkosi. So masifika lapha sithola ukuthi inkosi usokuvule incwala. Ngakho ke leli licala elikhulu ebesingalikhanelanga ukuthi lenzakala. So masifika kule ndawo sizokuthiwa kulento uNkulumane sevula incwala, andileli licala elikhulu, into vele besingayikhanyelela ukuthi ngenzakala. So mina lenkosi yami lapha mina inkosi yami nje uthi ngu second man kuye, yabona. So ngu-advisor futhi, yabona. So lapha bemtshela inkosi yami into eyenzakalele uGundwane, into ayenzile licala elikhulu, andicala leli uGundwane akumelanga axolelwe. If mayixolelwa akwenzi ngoba isizwe vele siyamoshakala. Into engcono ukuthi abulawe le nduna lezi avumelane lazo.
Mina ngomunye wangikhona owezinduna ezavumelana lazo zonke izinduna lo Manxumalo Indlovukazi ukuthi inxwala ivulwe, but mina sengiphika edaleni ukuthi hayi mina ngangingekho mina kusenzakala lokho, sengisala lonke icala leli sengilibeka ngaphi kuNdiweni, ukuthi uNdiweni nguye oyebeka uNkulumane ukuthi abe inkosi. Uyabo, uzinqumbi yikho saphikisana ke lo Ndiweni ukuthi hayi akayivulanga yini uNkulumane inxwala. uNdiweni wathi wayivula. Mina ngambuza ngathi wena ungamvumelanga na? Wathi ngangimvumele. Mina ngathi njoba umvumele so wabe sithi hayi lawe ukhona futhi uvumelana lami. Ngathi hawu Ndiweni akazigqokanga na izingubo zengwe uNkulumane. uNdiweni uthi wena ufuna egqoke ezenja. Ngithe ezenja Ndiweni kanjani namhla sekulezenja? Akasihlalanga na isihlalo sobukhosi. uNdiweni uyaphendula uthi wona ufuna ehlale esakho zinqumbi. Uzinqumbi yimi lo. Mina yimi esengithengisa abantu bonke besivumelene yonke into ukuthi hayi majenzi sizafika lapha sithini enkosini izinduna konke lokhu sakuvumelana. Mina ngafika ngayala. Okwalida to ukuthi inkosi uMzilikazi izibiye le decision yokuthi no kungcono ukuthi uGundwane lezinye zonke izinduna lezi ekade zincethana loGundwane ukuthi inxwala ivulwe ukuthi uNkulumane ahlale esitaleni sobukhosi kungcono zinjani zibula. So yi character engidlalayo kuleli ishow iplay le yokuthiwa icala lezinduna. Ngiyazi engeno kuneso yibesaba lokho esikuzwana inkosi. Yilapha nje ngiboza lethu. Lethi wena ngaphamakathi. Uthe ngizona ukuthi inkosi iyaphila. Inkosi ibonakele isiza ngapha. Anithi ngichilo. Hamba labakuthiwa anithi ngichilo. Inkosi. Uthomzilikazi. Uqobo bana kwakhe uqobo zakhe. Yebo bashona ngokwakhe. Mina sengikhanza amathambo, sengikwazi ezindlela amathambo.
uyithwele inkatha yomkhosi. Lokho kukhombisa ukuthi usigamela njengenkosi. Into ezamenza ngimazi. Noma ngibulale ungibulale. Uyinkosi. Unkulumane. Inkosi. Unkulumane. Umzilikazi wabona sokuyingozi ukuthi arule amandebele ngapha esekobulawayo, ngoba uNkulumane useyithwele inkatha yobukhosi, useyinkosi. Ngapha izinduna zakhe sezimfakile ukuthi abe yinkosi, yena waconclude njalo. Ekuphendukeni kwakhe uyise esefika koBulawayo wathola indaba yokuthi uNkulumane uvuleni incwala. Kwaba ngumsindo omkhulu kakhulu, okwabangela ukuthi umntanami uNkulumana kwathi uyahanjiswa koyisemkhulu. Bengizibe emehlweni, I didn't know mina. Avele umzilikazi didn't even consult me ukuthi entshele ukuthi mbe uhamba njani. But then mina njengomzali uzwelo lwami langitshela ukuthi umntanami ubulewe. And for sure he was no more. That's why kusini liyana enye ngingene ngikhala cause bengufeel ukuthi for sure umntanami ubulewe. Mina personally kumfundise ukuthi ama-decisions kufanele ngiwayenze. Ama-decisions okufanele ngiwayenze nxa ngikuposition yokuthi ngibe nguleader, kufanele ngiwahlolisise ngabona ukuthi alungile yini, ngiyenza i-decision e-right kumbe ngenza e-wrong. Kumele ngiqale ngihlolisise bese ngisenza yami decision. I-character yami imfundisa ukuthi uManxumalo is a strong lady. Umama of very supportive, especially emntwaneni wakhe. And then okunzisa ubuhlungu ukuthi njengendlovukazi uManxumalo vele umzilikazi didn't even consult her ukuthi ambuze ukuthi inkosikazi kanti lokhu la kwenzelani and senzeni ngomntwana. He just decided ukuthi etshele izinduna zakhe zibulala umntanami. So ngokubona kwami mina umzilikazi wayisa kakhulu uManxumalo ukuthi ebulala umntana wakhe engamtshelanga. Ngathi kuntshengisele ukuthi yabona at times umuntu akumelanga eyenze izinto engacabanganga. Okokuqala kumele ukucabange into oyenzayo before uyenze. Yabona laba abantu abayenza icala bengaliboni ukuthi bona abayenza icala bejabulisa abantu kanti hayi licala lela balenzile. Abafazi lathi we need to be consulted. Sesicela nje ukuthi lathi siphiwe amathuba ukuthi sibe le say kwezinye izinto. Kungabi ngobaba kuphela ukuthi obaba bengakhuluma ngalokho sokumele sivume. Lathi sile mvumo yokuthi sibe le say yokuthi lathi sifuna kube nje kube njalo. My name is Madesu Dube. I'm the director of Umkhathi Theatre Works. I'm the one who directed the play Icala Lezinduna by S.J. Nondo. This is an important
play. It's a historic play. It's about uNkulumane and izinduna. Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe yazi imbali yethu, our history. So it's important again to put this play on stage because it's a book that was written by S.J. Nondo. It's an A-level set book, so for Ndebele students. So it's good for students to watch the play being presented on stage. Tinabe Theatre City, theatre is effective as audiences are seen responding to a play. Theatre is effective more than the sitting and lecturing method. So, which means students get to understand more than ukuthi bafundiswe ngutitsha bona behlezi phansi. So that's an important thing ukuthi bayibone the play on stage. Such historic plays are very important to us because there is no future without our history. So abantwana kumele bebe yazi imbali yethu ukuze labo ikusasa yabo be improved. These are stories that we should carry in our lifetime and pass them on to the coming generations. Since the government introduced i-5.0 education, kula heritage studies lapana, this plays part of our heritage as Africans, as Ndebele people. So we need to preserve these njengabantu besintwini. Thina njengomkhathi theatre, we will do more traditional plays. This year i-production esiyipusha vele yona le icala lezinduna. Since iperform eBulawayo Theatre, we'll take it back to the theatre again this year. But okuqakathekileyo ukuthi sihambe layo ezikolo lapha abantwana abakhona abafunda khona i-heritage. Next year we haven't decided ukuthi which production esizayenza. Thina uMkhathi Theatre Works, we are available on almost all social media handles. Facebook, uMkhathi Theatre, Twitter now esithiwa yi-X at uMkhathi Theatre. Yeah, la ku YouTube usikhona. If you want to check our work, you can go to YouTube channel uMkhathi Theatre Works. It's an amazing play, especially for those who read the book, the adaptation, even the monologues, the way they didn't make it so obvious. For someone who read the book, you enjoy this. Even for those who didn't read the book, it's something to watch. I hope there will be a rerun someday. Otherwise, I enjoy it greatly. All right, just watched Icala Lezinduna here at Bulawayo Theatre by uMkhathi Theatre Works. What an amazing show, what an amazing play. That was awesome. I wish bazayiphinda futhi and abantu bebe bezoyibona because asifunda okunengi especially ngesiko lakithi khona lapho koBulawayo ngomzilikazi la ngendlela izinduna ezazithonisisa ngayo amacala la nxa behlezi phakathi komkhandlu khona phana ikhathi sokubukele namhlanje khona lapho eBulawayo Theatre. Siyabonga bakithi abekumnandi ngithemba bazayiphinda njalo nxa ungibungekho. Wow, ukhuthekile but ngithemba bazoyiphinda anjalo one time. My name is Brighton Mlilo. Siyabonga. Indaba ebesibukele namuhla ngibona indaba eqhakathekileyo kakhulu kithi njengabantu, njengesizwe, isizwe sikaMthwakazi, ngoba ikhuluma indaba yokuxolelana. Kodwa ukuxolelana akuveli lula nxa kungavelanga impande yokuthi kusuke njani, kuhambe njani. Yikho ukuqhakatheka kwendaba yikuqala kwayo lapha eqale khona, yikho kuze kuzwisisa ukuthi kube lokuxolelwa kumbe kube lokwahlulelwa.
iplayer namuhla ngikholisile kakhulu. Iqala ikukhumbuze emuva ukuthi kwakuphilwa njani. Abantu babelandela umthetho, belandela amasiko. Babengaphambanisi kakhulu ngoba babenqandwa ngendlela ababanqanda akade besitsho ngazi ukuthi banqandwa ngendlela enje. Njalo kwenye indawo kuyabe kutshengisela ukuthi aluba abantu besazi ukuthi nxa ngisenza into le mina ayiqondananga lami ilomnikazi wayo. Umuntu kumele abe nguye ozibambele indaba yakhe iziyethutha kuhle. Sithanda ukubonga umdlalo omuhle esiyethulele liqembu le-Umkhathi Theatre Works. Umdlalo olobungcithi, umdlalo olobuciko, umdlalo ophekwe ngobunono, umdlalo obhalwe ngubaba uSJ Nondo othi khona icala lezinduna. Yimbali enhle kakhulu esiphala sobuntu eliziko lesiko. Sifunde okuningi kakhulu, sikhangela lokho kwenzakala isehlakalo ngesikhathi inkosi uMzilikazi ingekho esizweni. Kuvulwa inqwala uNkulumane evula inqwala uyise engekho. Ngicabanga ukuthi lokhu kuyalondoloza kakhulu imbali yesizwe samaNdebele. Iyatsho kakhulu ukuthi kukhokhelwa kanjani, njalo ke izinduna zilomlando bani esizweni ngaphansi kwenkosi. Nginanzelela kakhulu ukuba nesizwe samaNdebele asila nkosi okwakathesi, kodwa ke inkosi ehlezi esihlalweni ayikho kwamanje, kodwa ke kulezi nduna. Lokho kukhomba ukubana ekungabini khona kwenkosi, izinduna zilomlando wokulonda amasiko lokugcina isizwe sibambene ngaphezulu kwento zonke ezikhona. Kumele kube lothando, kumele kube lokuhlonipha amasiko. Engifisa ukuthi khona ngabe umdlalo lo uyafinyelela ebantwini bonke, njalo mhlawumbe uthola ifunding yokuthi khona abantu benelisa ukuthi khona bewubonela umdlalo ngobunengi babo izizwe zonke, the whole of Matabeleland and lesizwe seZimbabwe ngokupheleleyo, ngoba siyalonda ubukhulu besizwe samaNdebele, ukudabuka kwaso, lembali yaso kanye lomthetho lesiko lemkhuba wesizwe samaNdebele. Ngicabanga ukuthi mina njengomkhokheli ngimbele inkulumane ukudala leParliament, ngifunde okuningi kakhulu okugoqela ukubana khona ubukhosi bonke bufakwa ngabantu, njalo inkosi ngabantu, njalo isandla somthetho side kakhulu. Akula muntu ongaphezulu komthetho. Sengathi le imfundiso equkethwe ngumdlalo womkhathi Theatre Works iyefinyelela ezizweni zonke. Abantu befunde ukukhokhela lobuntu esizweni samaNdebele. Bayethe balakhulu. Siyabonga.